Vanoi gam tina Kuki chate Hotoh si na bon chawin ni thapha lakau ni sim som ni leko Saturday ni khuin jong ni thla thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Manipur state sunga gale tul kho Prime Minister Narendra Modi in su beiding agopon agel kho poitin leader of opposition Rahul Gandhi na Phongdoh Congress leader Hotoh Manipur akona Congress Lamkai khon Delhi khopia Kihouna Anei nawa suchi thu ho chu Rahul Gandhi an Phongdoh hi Manipur state sunga gale tul kumni thlingding kun cha hi ta awangin gale tul achi hlajing lai tin Rahul Gandhi in phamosa na thu ho Phongdoh chule Rahul Gandhi in parliament na aholim na chun ama pan seina Manipur gam sunga president's rule aki koita awangin India Prime Minister Narendra Modi in tuge in Manipur state vilna agnei khapoitin Rahul Gandhi in phamosa na thu ho Phongdoh Myanmar gam sunga link ho zia he su gen thei thu ho pan pi ngai ho pan pi dinga government of India in tu jing ka chun relief thil ho yangun khopian thalu Tauve chuchi relief thil ho chu Yangon Chief Minister U Soetin Khuda India Ambassador Abeita Kurinan pedo hitai Myanmar gam sunga ling at kwegin hata asu sit na mungu photcho junta government in state of emergency na Phongdoh hitai Myanmar gam sunga ling ki hozia thina to agoma mi sang khatleni athingtan chule ekitong kha jong mi sang ni le zathum le som sagi legup athingtaw vetin junta government in tuni khu chun in Phongdoh ve Government of India and Myanmar gam sunga relief thil ho athot do ho chu agoma ton som lenga ti chu keji sang som le sanga agi hin nele cha ding hole ponbu ho chule generator set ho jong na pi thau hi Mars ni sim som ni le ko tu ni ko ni thla lang chun None district sungin jong ling earthquake khat hat be se lo khat an ki hodin a hat dan chu 3.8 Richter scale a hat an hi Chuchi linki hopat namun epicenter chu coordinates 24.90 degree north latitude to 93.59 degree east longitude hi. Linki hozia siya balima chawang nung poitin thuso ki muchun Phongdoh India Prime Minister Narendra Modi in Thailand gamsung to Sri Lanka gamsung vilna anei ding hitai. Honglong ding April ni simthum ni khwa kipat Prime Minister Narendra Modi khuljina ki pando ding. April ni sim gupchan khuljina kalsong ding hi Thailand Prime Minister Pae Tongtan Sinawatrain Prime Minister Narendra Modi tipna abol to khilona India Prime Minister Narendra Modi in Thailand gamsung Bangkok khofi chu ahonglong ding April ni sim thum ni khwa kipat April ni sim li chan vilna aganei ding BIMSTEC BIMSTEC samida April ni sim li ni khuting le India Prime Minister Narendra Modi in panagala ding hi BIMSTEC summit chu Thailand in azin thun ding hin tule to a BIMSTEC chairman hi Thailand hi ve BIMSTEC BIMSTEC kiti chu amin thunga Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Coordination akitin Bangladesh Bhutan India Myanmar Nepal Sri Lanka to Thailand hi ve India Prime Minister Narendra Modi in April ni sim thum ni khuting le Thailand Prime Minister akya Olympi ding hi Bangkok khopia kona India Prime Minister Narendra Modi in April ni simli ni khuting le Sri Lanka gamsung azot ding hitai Sri Lanka gamsung Indian Prime Minister Narendra Modi in Sri Lanka President Anura Kumara disana yaka akya Olympi ding hi India to cheng khom Nepal gamsung hi leng vai po na noya an ki vai po hiwin chuchi leng vai po na chu an su beuwa mi pi vai po na democracy ahong ki vai po nang win Nepal gam sunga leng vai po na tundo kit na dingin Nepal gam sunga ki phinna na sata an bol Tauve chuti athakum su a ki phin na bol na wachun mini in thinan to thlonin mipi ki phin ho tu tang na ding chun Nepal government hon army hon kok Tauve Nepal sunga mipi ki phin ho akitong kha ho chu agoma mi som thum vel hidanin jong ki seye Nepal government in boina ho abana chalbelo na dingin Nepal gam sunga khopi sung la ho army ho an ko lurvin curfew ko event chule chile vale hon khataw vi Nepal gam sunga boina kho city set namun la ho chu Nepal capital Kathmandu khopi to tin kune Sinamangal le Koteshwar mun la ho chu na hi chuchi mi pi ki phin ho chu Rashtriya Prajatantra Party hole leng vai pu na tun do kit na ding dei khon an lamkai yo hi mi pi ki phin hon
Nepal gam sungam political party officials sung in sebuvin gari thaile ho na hlawin chule dukan ho akhen honguvin thilelo ho akigu do uvi Nepal sipai hon mi pi kipin ho no che ani ding chun tear gas akap khumuvin chule water cannon ho mi pi ho chu tuian akap khumuvi Nepal capital Kathmandu ko pi sunga kipin na bol hon kipin na bol zomjing na layuvin Nepal government in thilso ho phata avet thla jingo hi Nepal gam sunga lengwai pu na chu sangni leget kuma na sube yo hitan Nepal gam sung su mi pi vai pu na noya an koi wa hitai Nepal gam sung boina chungchang thu ho a Nepalese government in official ta inwang thu pon a hin bol hi la yu vi Manipur state sunga president's rule chu a phada hi lai ta a ki koi a hitin Yonen Home Minister Amit Shah na Phongdoh in sule gale tul song a ki chai tawang hitan normal hitai tin Amit Shah na Phongdoh e chamnela mon na boldo na dingin Kuki hole Meilhei Lamkai Hotoh Kihouna kinein gale tolin zong phatlam amano hitai tin Yonen Home Minister Amit Shah na Phongdoh e Manipur state sunga ni tin hin Kuki man ho angai bang hitan normal life a ki pantan Sule Yonen Home Minister in Kuki hole Meilhei ho atumbe in kahulim piwin Sule Kuki hole Meilhei ho ama hote in zong direct in Kihouna Anei pan Tauve tin Yonen Home Minister Amit Shah na Phongdoh e ahin la Kuki hole Meilhei Lamkai hon hoilai muna direct a Kihouna Anei pat huitam ti howang Yonen Home Minister Amit Shah in kichete in Phongdoh pui Sule thilzo sin phat lama monotan tudin muna seiding in wang boina imacha om ta pui tin Yonen Home Minister Amit Shah na seibe Yonen Home Minister in samnom tai ti a parliament an Phongdoh sa hitan amun ta ai chan ge a samnom hitam ti hiwang seiding om be se pon ahin la phale ni kho hong chi chi in tin gale tol zong hi hong dai che se in tin chamthu ki seilo hila gale tol hong be te ding din munin om do tai Sule Amit Shah na seibe na Manipur state sunga Meilhei hole Kuki hon aniuwa president's rule om ding anop che nangwa president's rule hi ki koi pan hi tin Yonen Home Minister Amit Shah na Phongdoh e thu soi san hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha